Ni breaking news, amakuru abonetse muri aka kanya. Uwo mwumva n'ubundi nkuko munabizi ni Clever Bemba, muraho murakomeye, mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Nahoze mbivuga, abantu baravuga ati ni bya Bemba, hatari amakuru, ntabwo ari ay'ukuri. Ubu ngubu intare za Sarambwe zimaze kugera bita Kipupu, ni mu gace Kabambare, ni hariya muri Kabambare uri kwerekera muri Karemi. Intare za Sarambwe rero zitangiye kwerekera muri Kindu zinyuze muri kariya gace ka Kipupi. Nukuvuga ngo Kipupi intare za Sarambwe zimaze kuyifata muri aka kanya. Aha, ndetse imirwano ikaba inagikomeje muri kiriya gice, n'ubundi cyerekera muri Maniema cyangwa muri Kindu. Ndahamya nashidikanya yuko amakuru ava kuri Clever Bemba ko ari amakuru nyayo, amakuru y'impamo, amakuru y'ukuri, amakuru atavangiye, amakuru mutasanga ahandi uretse kuri Intare Official. Urubanza rwa Lieutenant General Filimoyave rwatangiye ushinjwa ubugambanyi n'ibindi bikorwa. Generali Filimoyave ni umwe mu bashinjwaga kuba yarakoranye n'imitwe ndetse akaba yarashakaga ngo gukora coup d'etat. Urukiko rukuru rwa gisirikari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwatangaje ko ku mugaragaro itangizwa ry'urubanza rwa Lieutenant General Filimoyave wahoze ayobora akarere ka gatatu ka gisirikari gafite icyicaro muri Haut-Katanga, 3e zone de défense mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Uru rubanza rwatangiye kuri uyu wa gatanu tariki 19 mu murwa mukuru Kinshasa, nk'uko bigaragara mu nyandiko z'ibirego zatanzwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare. Lieutenant General Filimoyave ukurikiranyweho ibyaha bikomeye bikwiriyemo muri dosiye ebyiri zitandukanye. Dosiye ya mbere, umushinjacyaha iby'umuhemu birimo gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'inshingano zabo z'akazi ndetse no kurenga ku mahame ya discipline n'imiyoborere igenga igisirikari. Nibyo Filimoyave, Lieutenant General Filimoyave aregwa. Dosiye ya kabiri, nk'uko byatangaje, ashinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu no kugira uruhare mu bikorwa by'umutwe witwaje intwaro wigometse ku butegetsi buriho. Ibi byaha nk'uko ubushinjacyaha bivuga byagize ingaruka zikomeye mu mutekano w'igihugu no ku bumwe bw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Abasesenguzi bemeza ko urubanza ruri mu murongo w'ibikorwa by'ubutabera bwa gisirikare bigamije kongera icyizere mu miyoborere y'ingabo, kurwanya imyitwarire inyuranyije n'amategeko no gushyira mu mucyo ibyaha bikomeye byibasiriye umutekano w'igihugu n'ubusugire bwacyo. Lieutenant General Filimoyave yafashwe ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2022 atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano ashinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu no kugerageza guhirika ubutegetsi. Kuva icyo gihe afungiye i Kinshasa ategereje kuburanishwa. Uyu ni Filimoyave wabaye ndetse na hano muri Masisi. Itangizwa ry'uru rubanza riri gukurikirwa n'abaturage, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga bakurikiranira hafi uko ubutabera bwa gisirikari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwifata mu gukemura imanza zirebana n'umutekano n'imiyoborere y'igihugu. Uyu rero Filimoyave ndamwibuka cyane à l'époque igihe cya CNDP yabaga hariya za Gatare. Ndamwibuka kuko bariya ba General de Brigade General Major Chiko Chitambwe bariya bitwaga ba Andre Kotazo. Ubu ngubu nabo ndibuka ko Andre Kotazo nawe ngo yatawe muri yombi. Gusa ikintu kigaragara cyane nuko leta ya Kongo ikomeza kuvuga ko abasirikare abajenerali bafunzwe ni benshi
ni benshi twongeyeho n'abariya ba Masunzu n'ubundi bagiye bafatwa bakagerageza no kwiyahura bikananirana, ariko abafunzwe ni benshi, abicwa ni benshi, ubona ko guverinoma ya Kinshasa ikomeje kubafunga. Uriya Yave ndamwibuka cyane kuko yabaye hariya za Gatare, abana nabo ngabo nari mvuze, icyo gihe yari komanda brigade, yari koloneli, bamwitaga koloneli Yave. Bariya ba Andre Kotazwari ba majoro ba Chiko bamwitaga ngo ni Shiku, bari nabo ba majoro hariya muri biriya bice n'ubundi bya Masisi, kuko bagiye banaharwanira cyane, akenshi ugasanga ko anaribo bagiye bumvikana cyane rwose, niko umuntu yabivuga, bagiye bumvikana no muri teritwari ya Masisi. Ubu rero urubanza rwe uri kumva ko ruri mu maboko y'abashinjacyaha. Uyu ni Lieutenant General Firemo Yave. Ari abantu nabonye hariya muri Rubaya nabo bakoze amasengesho yo gushimira Imana ko bayobowe neza n'intare za Sarambwe. Ni benshi cyane rwose wabonye ko bashimira intare za Sarambwe uburyo zibayoboye. Ahangaha n'ubundi ibintu bikomeje kuba bibi. Societe civile mu mujyi wa Baraka yamaganye byimazeyo ibyo yise ikinyoma cy'inzego za leta, ishinja ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo, ivuga ko hari amayeri akoreshwa mu kugaragaza ko intara ifite ubuyobozi bukorera i Baraka. Donc guverinoma provinciale iratangaza ikavuga ko, urabizi ko yakoreraga hano Uvira ivayo, baragenda bajya kuvuga ko bari gukorera Baraka, kuko bageze hariya barakomeza, ariko societe civile irabanyomoza. Ikavuga ati ni ikinyoma cyambaye ubusa. Baraka nyamara mu by'ukuri nta biro by'intara bihari, kandi nta n'ubuyobozi bw'intara ugaragara muri uwo mujyi. Twababwiye ko Jean-Jacques Purusi yamaze gutabwa muri yombi nawe i Kinshasa, General Chiviri atabwa muri yombi i Kinshasa, uriya niwe wari wa secteur Sokola yatawe muri yombi, Komanda Regio 33e Regio Militaire nawe atabwa muri yombi. Ubu ngubu barafunzwe i Kinshasa, ariko bakavuga ko province ya Sud Kivu iri gukorera Baraka. Societe civile ikabakana. Mu itangazo ryashyikirijwe itangazamakuru ryashyizweho umukono na perezida wa Societe civile ya Baraka Albert Itunda Maisha, uru rwego ruharanira inyungu z'abaturage ruvuga ko ubuyobozi bw'intara bukomeje gusinya inyandiko za leta zerekana Baraka nk'aho ariho bukorera, ibintu societe civile ivuga ko bidafite ishingiro kandi bishuka rubanda. Donc nibyo gushuka abaturage. Ati nta biro by'intara biri Baraka, nta buyobozi w'intara buhagaragara, nyamara hari inyandiko zikomeje gushyirwaho umukono zivuga ko zasinyiwe hano. Ibi ni ukwica amahame n'imiyoborere myiza no gutesha agaciro ukuri. Bya bindi rero 23 MRDP twirwaneho bahora baharanira, bahora barwanira, bavuga ati ibi bintu mukora ntabwo ari iby'ukuri, ahubwo twebwe turashaka kugira ngo duhirike ubuyobozi bubi. Societe civile ishimangira ko iyi myitwarire idindiza imiyoborere iboneye, igatuma abaturage babura icyizere ku buyobozi, kandi kongeraho urujijo mu miyoborere y'akarere. Avuga kandi ko iyo myifatire y'ikinyoma ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mitangire ya serivisi za leta, ku mutekano no kwishyirwa mu bikorwa by'imishinga y'iterambere rigenewe abaturage. Aho rero niba abajura n'ubundi bakomeza kwitwaza mu gihe icyo twavuga etat major cyangwa yakoreraga hano muri Sud Kivu isa naho yamaze gusenyuka, yaba Sokola, yaba 33e Regio Militaire, yaba na province nayo ubuyobozi bwabo busa naho bwamaze kwicara. Mu rwego rwo gukemura ikibazo, Societe civile ya Baraka irasaba ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo gushyira mu mucyo aho ibikorwa by'intara bikorerwa. Mu by'ukuri gushyirwaho mu buryo
bugaragara kandi bwemewe n'amategeko n'inzego z'intara ibaraka, niba koko ariho hagomba gukorera, kureka imvugo n'ibikorwa bishuka rubanda bigasimbuzwa imiyoborere ishingiye ku kuri, kubazwa inshingano no ku nyungu z'abaturage. Iyi nkuru ikomeje gukurikiranwa n'abasesenguzi b'imiyoborere n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, mu gihe abaturage ba Baraka bakomeje gusaba ibisobanuro bifatika n'ibikorwa bifite aho biganisha, bigarura icyizere n'ubuyobozi bwegereye rubanda. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngaya abaturage bahariya Baraka barakomeza kwibaza kandi barakomeza gushakisha ahantu ubuyobozi bukorera bw'intara nk'uko bigaragazwa na bamwe mu bayobozi, ariko kugeza amagingo aya ngaya bahabuze. Bo barababwira bati ubuyobozi bw'intara buri gukorera aha, bakabona amasinyatire y'ubuyobozi bw'intara, ariko kugeza uno mwanya tuvugana babuze na hamwe h'ubwo buyobozi bw'intara buri gukorera, ariko bakabona amasinyatire agaragaza ko bari gukorera bari gukorera hariya. Ibyo rero ukumva ko ari ikintu navuga kijyanye, niba turacyita ngo ni ubujura, niba turacyita ngo ni iki, ni ibintu bikomeye. Hano reka tuze kugaruka ku yindi nkuru, niho turaza tuyumveho, ngo amakuru agaragaza ko Lieutenant General Pacifique Masunzu ashobora kuzafungurwa vuba kugira ngo arebe ko yagaruka akaza ku buryo yabasha kwisubiza ibice byagize, ariko ibyo ngibyo ni inzozi. Ndamya ko na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo adashobora gufungura Masunzu, ntabwo ashobora kumufungura. Uburyo yamufunze ni uburyo ngiye mvuga ngo ni uburyo butemewe, ni uburyo yamufunze akenshi asa n'aho ari kumuziza inkomoko n'icyo ari cyo. Gusa si we wenyine, kuko hano ndabona ko hari abajenerali benshi rwose bafunzwe kandi babayeho nabi. Ntabwo rero ari uriya wenyine warira. Ndahamya ko hari abajenerali benshi, General Kiseba Andre, General Mugabo Hassani, General Shekasikila Mwenda Peke, ntiyapfuye ko ari mundira, General Kibongo Bora, General Avula, General Ihozo Andre, General Mujinga yabonye liberté provisoire, General Bakole Lik, General Banyesise Pierre, nawe yarapfuye, General Banza Kabulo Joseph, General Sikatenda, General Yave Filemon uri kuburanisha, General Mutupeke, General Owochi, General Mulongo, General Ramazani, General Dani Yagba, General Mukona Edi, General Upembe Papi, General Elengbia yarapfuye, General Basele, General Kalume Freddy, General Kapeta, General Jajija, General Inyengeri, General Padiri Bulendo yarafunguwe, General Smith Gihanga nawe yarabonye liberté provisoire, n'abandi bagiye bapfiramo hariya. Ni ukuvuga ngo Pacifique Masunzu we urabona ko no muri no liste ntabwo arimo, bariya abantu uza ntabwo barimo, bariya bavura bajyanywe, ba Chiviri, bariya ba generali, bariya bagiye bafatirwa hariya Uvira, ba Kotazo, ba Andre Kotazo, bariya ntabwo barimo. Bivugize ko Kinshasa ishobora kuba ifite abajenerali benshi. Reka ndebe nk'uyu mujenerali nani Christian Chiwewe, nawe ntabwo arimo, uriya rushinzwe igisirikare ntabwo arimo, kandi abo bose barafunzwe. Bariya kubona ko ari benshi, ndetse n'abandi bagiye bapfa. Ni ukuvuga ngo ntuzawe ashaka rwose yareka kwiririra, azaririrwa n'abandi narindi. Ubona ko famiye nyinshi z'abanyamurenge n'ubundi zitanishimiye n'ibikorwa bye yakoraga. Kuri rero no breaking news twabwiraga ko Kipupi
ariho twavuga ko hari urugi rugenda ruri kwerekera Kabambare alias Fleuve Congo iri kwerekera Kalemi, hariya hamaze kuba tombe. Iyo wenda niyo ari breaking news twashaka kugira ngo tubabwire muri aka kanya. Nizere ko mumerewe neza kandi nizere ko ushobora byose Imana akomeje kwibanira namwe muri byose. Dukomeze rero dufatanye dukurikirane amakuru, tumenye uko bimeze nuko biri kujya bigenda bihinduka. Ndahamya nashidikanya ko turaza gukomezanya, mugire impagarike n'ubugingo.